جەگەر حەسەن جی یەکەمین کوردێ ئەژنەبیە لەسەر ئاستا پارێزگا حەسەکە لە ڕۆژئاوای کوردستانê îro welatînameya Sûrî wergirt. Ceger ji kêfa re gelekî kêfxweş bû. Çi kiriye binêrin? Çû şîranî kirî û li ser endamên komîteya welatînameyê belav kir. Yani ji kêfxweşbûna. Ceger ji Qamişloye dîmenên ku têda şîranî li ser wan fermanberan belav dike gihîştin me çi qas kêfxweş bûye. Heqê wê yani ew qas sal bûn ejnebî bû li ser axa welatê xwe ejnebî bû nasname wergirt yani bû Sûrî nasnameya Sûrî wergirt ji ber ku ew yani dî li ser wê axeye dikare tenê wê nasnameyê wergire kêfxweş bûye diçe li ser di daîreyê de daîreya hikûmetê de li ser fermanberên ku karûbarên wî muameleyên wî meşandin li ser wan şîranî belav dike. Belê ceger li gel min e bînin ser ceger zehmet nebe. Mîvan e biçim ce mîvan şiyar ka wê ji min re bîne ce mîvan ceger li gel min e ceger tu çawa başî ceger Hesen صافي ما تعبي من ceger ser xêrê be pîroz bê سپاس دکم خدای خیر بده رحمت دی بابی و سپاس ser çavê min ceger min dît şîranî belav dikî helwiyatan belav dikî xêr e yani ew qas bi te xweş bû ku tu wan wê şîranî li ser xelkê belav bikî بله ما مستعد بخوین گل کی کیف خوش بوم از درکتم سر اکران و سپاس دکم بله ما مستعد والله گل کی هم کیف خوش بون جبر گو مگلک عذاب دی مگرک قهر دی جبر وی پچکا هویه استانگی مر وردک شاند لسوری پر زحمت بون يعني جالي خوندنا مده جالي كاري مده جالي باجار مده ام نكاري بون تكار بكرا تنكاري بو پراك بشاندا يا هنكا پراك شتر بشاندا يعني وقت اگوت بچوا اوتيلكي پر زحمت بو بريادا ما كي چوم شامي من پر اسكان ديديت يعني بس كدم تنگايه ده جبر هويه ام چون سر تختور ام سر هويه حوالي خود چون براستي پر زحمت بو جبر بي اويم گل کی كيف خوش بون ceger te îro welatîname wergirt yani te ixraçqeyd wergirt yan nüfus wergirt çi dane te îro بله ما مستنى ما خراج قيد قرت جبر أها. بو نفوس وقت نظام مني سوري البدكي راستن هوية نادن كسي بيشي خراج قيد ديني حياة قد رشامي طبعت بشي قد طبعه نهج مرتين شاندن تي بدكي اما الدولة تيدن نو صايب باشقا دولة تيدن ام بيجن راستن هوي ددنوان للفر نولو يعني نظام من سوري نولوي gelekî xweş e ne yani mirov bi salan ejnebî be pişt re jî êdî katek di dest te de be êdî tu ne ejnebî yani tu bi kêfa xwe diçî teyî berê meselen te nikaribû çi bikî ceger dema ku te ejnebî bû بره من نكاري بو تشتك بكرا ما مستبراستي يعني تشتكي از بكم من نكاري بو يعني مثلا زي مثال بدن تحيا لسر اداره مي ذاتي الفيدا كيجي قبا مازوت بلاد قرن بيجن جبو زفستاني حياه او برميلا مازوت زحمت بو مدستان او جي مي خبابتا دوستا خبابتا حوالا حياه گوجمره برميلا مازوت دانيش برغو هويه متنبود قوتن هو مكتوم القيدن يا متاليا ملدستان يعني بيشتي نيفي زفستاني دقديه حياه جو برميلك مازوت مدستان وقالك استانجي جي هبون مثلا ايرو كاري مدى استجارتي شغلم belê مثلا مي برا بشان دا جيكي دقبو نذكرن مكتبي من اسرافا قبو نذكرن بهويات تنبو از مجبور دبو مخداوت حوالك من احمد هي يعني فرس باسيايتكم مخداوت مدغو كهويا خبينا ما زما برا بشينم يا وي برج مره بشاندن مغرات كرينه وجبو خوندن يجي مجدب خوندنا خو خريج بربياو يعني اهل مجمره دغوتن يعني تي 5 سالا بخويني جي بي دتي دركب يعني تنابت تشتك هرش خور كاري كي بك tewzîf nedibûn hûn ابدا نا توظيف ندبو خوندن او حياه صفا نها تنبو aha meselen tu biçayê Heleb biçayê Şamê li otelekê raketayî te dikaribû wê katê nedibû برد ايام نظام برد سرشع التعريف قيمه وان بيد هات aha لفي داويه نما كسي قيمه كسي بي هات يعني نا نظام بري ام بيجن ريجيم بري ونا ريجيم انا ونا ريفبرا خسرجي يعني كسي او قاغطا مره نما اعتراف بيذكر ام فركتبون تنقايد يعني başa ceger te dikaribû tiştekî li ser navê xwe qeyd bikî نا ابدا أو من جينات كاري بو. بتشتق قيد بكره حياه كرتا مي تليفوني جي سرنافي هوالا ودوستا ابو براستي pir nexweş e ne bi rastî meselen te niha daxivî
چما از وان پرسان دکم یعنی گلک هست هنه کردن نه خلق بله. روجاوای کردستانه نه بلکه خلق روجاوای کردستانه بيجي مثلا نل منطقه وابن نزانن مكتوم كينا كسين اجنبي كينا دكارن چبكن نكارن چبكن مثلا كردي مي باكور براسي بحالي ونزانن كو هون د چه حالي دانه كسين كل كو مكتوم بنو راست ما اجنبي مست بون از لباکور جی مامه الباطمانه جی مامه جمره بحثا نفوسا گرم اگو نفوسه متنه از 5 سال الباطمانه میجیان کریه اها جمر دو گوتن چاوا نفوسه وتنه مدگو والله نفوسه متنه يعني قاغته کی تنه ددن ما صورته مسره اما ناف تشتكي بيجي قابل ناك كسك باشا يعني جاگر چاوا نفوسه وتنه پشتی که تا جنسی ستاند یعنی ادی تبوی خدان نفوذ خدان اخراج قید ادی بکاری بی پاسپورت خوشی بستینی یکمین کار تا پشتی که ادی بوی مواطن بوی ولاتی و تشبکی راستی ما مستر از خوازم در که مشخور بگرم يعني از خوازم هریما کردستانی ببینم یکمینه خیر وری دورا جيكي اسكاربم بيت تري جادن هويا مي سوري بشكي قلكي ام قاغتي ويقران ام نكارن ارحم دولتا راست ام دركه مش خور دنياي ببينن ام بيجن تشتي ام سرنابي خو خانيكي ما هبم قيد بكن عرضكي ما هبم قيد بكن ام عرباك ما هبم سرنابي خو قيد بكن تو یکمین کسی کل سر آستا پارێزگاها حسکه بله ادی اولات يعني بويا ولاتي ادي نمكتوبي تتن استانديان مالباتا تحمون استاندن نا والله مال بطعم الباكوره ما مسته ها باشا سر خيري با جگر كيف خوش بوم قوتنا كنت خدي داوي خير بيجي كذا. هيا كرمكا اسپاسیا ودكم اسپاسیا قناتا روداتكم پر كيفا مشترتي نابي سرچاوي. مجي جگر خوينه ايتجي دل بخوينه والله پر كيفا مشترتي بابي خوش مرة سلافكا سلاب وريج ترجي تفاشاي مكشا سلاب وريج ورا سرچاوي من از بيجم مكتومي بري ولاتي نها فلاتين ها بله بري اجنبي بوي مكتوم بوي نهات ولاتي جگر حسن قامشلو بمرة بوي قالك سباس جگر